Ya o le atu le whatalo whai le nei vaenga o le aso le aso lua le nei o le aso fitu o te sema le ua taas futasi Samoa nei ya whatalo whatu tātou komiti le whawhonga mai Samoa ia tupu mai ia whapea fo i le lolo le atunu o maumai nei whasalalaunga ia whatalo whatu fo i Samoa o lo whawhonga mai atunu o mamao whamaloa le soifua mai le langi mamai le nei vaenga o le aso o le nei o tātou tini tau nuu mai ia i le vai aso mua te sema ia o lo mai o lunga pea le anga le lei o le tua i langi tau singa ia i tātou ia o le fo ua maua le nei amanoa toi lomo pui ali fo i le tunu i whawhonga mai e le tūlanga o lo iai ia whaasolonga o ngā luenga tātou komiti o whaawala whaafusei i le tali atu i le whaamai o le COVID-19 ia o lo o whaapenao na fia i lalulangi ia ma o lo o ngā lulu e puna wa i fo i lau whai ngā luenga le maa lo le su atu le ausa o le whaatunsili e li fomai o le soifua maa lo loina ia e whaelo atu i le atu noo ia ngā luenga o lo wha ngā ioi ma whaawau pēr mai le taimi muli sa tātou whailoa i les wharailen te nei ia o se taimi on sauna atu leo le whionga le li fomai tūlanga o na iai ia le wha ngā solonga o ngā luenga uma sa whaatino ia ai le i ave i tua pe release i tua ia pasese lua se lau fitsu wha ia mai la ua fo i sa maua i siama se taimi sa no i le whionga i li fomai ia ma tele o ngā luenga o lo whengai ai whaelo atu o lea o le mai aso le nei mai ai ia tātou malanga uma na fuafuina mo le nei tausanga i te whaafoina mai o tātou tangata ia o sa i atunu i mamao e le ngata i New Zealand ia e whapea foi ia le tele o atunu o lalangi sa mwhai o na o mai e i tātou tangata o le so nei le afo le lua ia e taunu mai e i le waa ma o le malanga tongi pau mai fiti ia e awina mai e i tātou whanau Skorsipi ia me se foi o li o a mo la tu ainga ia o mai ala tu a o fa fa au i fiti ia o le asfroile to no mai ai le sita to va mai New Zealand pe o na ma fa ilo atu i le mai asum te nei ia na wina mai ai foi to tele o le tu no ia tele mai New Zealand ma Australia ia fa pena foi la son nafi to no mai le sita to va lele ia awina mai foi to tele o le tu no ia sa mawhai ona malanga mai ai ia i le whaalea ia mai o lo manuia la tō uma ia o stein foi ona whaalau telele ia le whionga i whaatun siri nei ia tāpenanga uma ma ngā luenga whaasoifua ma loloina o lo o whiangai pēr ma li ima tamaita i fomai ia ma li ima tamaita i tausi soifua ia o ngā luenga ia i le tūlanga i le whaafonga mai a le tunuu ia o lo o whanga solo ia mai manatu foi ia ua hapi le uli ua la lata le vai va ia e le whaafeilo ia tu i le whanau mai o pepe fou to e lua nai vai aso ia ma ua iei foi le manatu ia o se lao ta ua lea ia maua i foi sina malo loro i titi a lea au whai ngā luenga ua soa ma au masina le nei ngā luenga ia e whapea fo i le tō tele o rau whai ngā ruenga e le ngata i li me tamaitai fo ma ia o tamaitai ma li i tausi soifua o le whaatong siri nei man tātou komiti ia mai se fo i o taitai o tātou malo ia o lo o whianga i pē ma le nei ngā ruenga wa lava le pui o le tunuu ma le saunga le mū o tātou tangata ia mene ia lafu atuia i le whianga i whaatong siri a leusa ia e sao noa i tūlanga ia o sa whaata o toi ngā ruenga mō tātou pasese ua whaama ape i tua i le nei bā yaso nau sa tau no ia ia e tui whawhilo i atu hori tātou atu no mai ona atu rurunga me si o rama i ona papa tū loto manatu ia ne tui tau au whangaina si whamataranga ia o ta oto sa la o ai o le tūlanga roi nei ia ne tātou ngā ruenga puipuia wā i le COVID-19 ia
pe ona sila fia sa e tatou historical cases e lua ia ua uma ona whaamaunia. Both are inactive cases. E de o e whapea o ni ke se pepesi. And they're contagious, but infective in the sense that they're flying to the fish. Or that's on nothing. Yeah, they're a mouse of the umai, or that one negative umara testing the fire. Yeah, the last te I don't do your la to ainga. You move on the tapena, pepper farm matalanga, so ta inga ainga. Yeah, Monsieur Inicio Yafioanga. Yeah, more la way to Rua. Alaso for really to art on the weekend. Asun tene. Yes, I release my tour. Tato passes a lua se lau fitu lua. Sa tafia. Na ua ye de pole na whapea i o pepesi e se vai rusi o COVID-19 fuiva. I le taimina dia ia kises ne lua. Pe na sila fia mwhamatalaina fo kises ne lua o historical case. Mafu mai i se taimina mau ai ini masina wotu nai. Ia ne la tau fai ungan nei o le ana pick up e ka ko tests. Ia wole ko ia se mana si anga pe pesi ai i se si tangata. Turanga lana le wo ia uma. Ia tau no mai foi de va ale ana nafi. Ia le foi da fa no fo va vaia. Quando fosse foi trovava ia i si pase se la uno su mal fa ia nga solonga na trato nga ruenga e tasi le tina e mai pe tau mo to mo lunga mo pe to mo re mai fe tato de stroke e pe se io le ala fa nga isolation e to i ma lo ia ai le se case ma sa lo mier covid o so enga umana fai fo I pe ona haro umana pui a lato uma wa test uma ai le yo ya ia se to ya dia se test ona sa mo le mu ma test negative uma pa se tata ia to tele da mai negative le lava o al time te ai I tu la remain negative la ko test fa pe vo la le di se la le ma mama tua le fa to fa te tu na fa to fa to no I test se tolu ia se to fula so mo test se va vai pe por el temi ia ne la na mo tu mai na ia non fa to fa le ona au ina tua ia pe sa no ia a fianga do fisili te fono fo ia come ti fa le fa fo sei e nen tonu mai le se lau ona su fa na e foi manisi o mai Filipaina o mai Austria o mai Geneva o mai Brussels e tu Europa le is na missionare no mai I Filipaina e ora foi fa no fo vai o mana tu manisi mai Australia e fa se mai na tu mai New Zealand e o te bilane ora fo lawa ia I vai na se ia wa ia ia na tu fatali si passa se salo e mo se ono sfuronis tau no mai nei le vala le to ni pa mai fit e leo mai te leo fa na wa onga e fe loro foi nei fa na wa onga no mai vale na fi la to lo scosi pi New Zealand ia pe no vai et tanta uma nei o mai o lo ia fo ia inga stau no fa mali ina ai le filosofi vale leo mai tau ora fai rato medical clearance fai fo la ko test ya negative ya fato ama fai fo lea ona filosofi vale le ma mai nei tau fai ya fo e va vai e tu uma yo mai po fe rai ngol lang ona e peste le fa mai ya tau fai lo le e test pe tau no mai ai fo test se fa le tonu le vato ai atu results ya tu esa yon mana vale le ran mi ana test ele o mai no fo fatali no fo va ai ore tu ranga na nei nei ta pena uma ya le ta pena mo fatali ni che wo ye se si mai fo
o tūrau hoi testing e leo o KCC e lua ia ua na mau atu e leo whai o na mātou lista la o ni KCC tono Samoa o na lau uma na lista la Italia lesi ai lista la Melbourne Australia lesi e le hoi lai toi whafo i fo isi information i Australia ina ia toi whamauti noa e lātou ia masalo se whamatalanga lea o whama teimi o lea wata o toa nei lo saunga le mu peta tau uma ai me se ia le tele fo i o pasese o mai wa le tau te pupuri uma pasese nei o mai tutono le tunu o tangata nei e ono au mai tonu ia le COVID is for river ia le hoi lai tatu tama whai e whai uma mea ina ia tawhia i le awane i o mai tutono le o le testing o tangata uma pasese ia ai mai se ia le whaingoa la ko medical clearance ia whatoa ma whai lea ona maranga mai le valeli ia masalo o se update lea mo tatou manu a fia nei whatatanoga ia ua sauno atu le whatonu e tūlanga uma ma o se tūlanga e fia lea e foi e mātou te whaelo atu e manatu foi ia o le whina ngalo foi leo to te leo o nai mātua ma ainga sa whatonu tali mai e mai se le lua se lau fitu wha i lātou ia sa tāpua ia o lātou ainga ia leo ua whaamatu atu mātou e te tala atu ia i lātou ia ina ua maea ia tāpenanga malawa sa whia ngai ma le li fōmai nei ma lima te mai tai fōmai ma tausi soifua e o lea ua te talatu ia e maua isi whailo inga whiwhia i le whaai o ngolo tausanga i kirisi masima le tausanga fau e o mai le so o tau se lau ono sifuru ono vaa o loa vaa whaamota o isi vaa o wofi mai tono o tātou wafu whaa malo mai ta ua fo i wha mai le tunu i iai ia leisi vaa lea sa ta ua mai mwha maone mai le malo fiti e le amatanga o le mai aso le nei e to lua nisi o le vaa ua wha maonia ia ua fia i siama o le wha mai le nei po le COVID-19 o le wha mai la le tunu o se tasi lea o mai ngata ua o le malu le lei ma oti le lei tātou aia inga i so o se vaa e fia ofi mai tono tātou tua o i wha malo wa o le vaa nei sa o so e ngai fiti tu o i le utai fiti ia ai ona o le tātou aia inga ia o soifo maloloina e le mwhai ona saustangata i tono i ofi mai tono Samoa e o noma mai o sanga li poti o le fo mai medical clearance masanga test o le whaamai e negative. Nala ngā sa le ang whailo mai e Director General of Afiti. Nala ngā sa whai e test o ila tō umane o le au vaas furu lua. Ia ma maua ai, e tō lua ila ua o le ua whaamaunia. O lo iaisiama o le whaamai. Ia o le taime nei e le wha i le lipoti mai e malo fiti. O le ua avela ua nei e tō lua i whaamai whaana foisia i Navua, i le si whaamai fiti. O lo quarantine poi le vaa lea po o lo paka le vaa lea i whawhua e o le wafu i nā i lautoka. Stasi wafu malo fiti. Ia mata i tūwai, ia leisi vaenga le o vaa o lo o iai. Ia mai o lo whaanga solo la tātou so ta inga, ta wala tu tātou committee, tau la mua ina tanga ruenga ia le au sanei ma le maso alo le pulenga o wafu. Ia mata i tū pēr ma tuli matai tūlanga o lo paka i le vaa le fiti. Ia ma unga o ila ua fia. Ia o le vaa lea, ia o lo tele tātou o lo awina mai ai. E le ngata i o loa mo le tau mawha le tunu. Ia le tele o wha mamoli o le kirismas, mai tau sanga fau o tātou tangata. O lo awina mai le vaa le nei. Ia mai a whaia o le altulanga ia i le fio atu le whaton siri. O le tātou pui ngā malu e peifo en whailo atu le taimin tau a lea e mai aise po le ngai le tunu o i le vaa o loa taruai o le Fesco Asco. O le ngā ruenga nai whaantino i le malu pui ngā o lo ia i le tātou le wafu whaavā malo.
ia mai ole a whangai oi tūlanga ina ua kilia mai ia testa i lātou nei mantua e le ai masisi e sau tonu nei with a positive COVID test e sa e le whaatangaina e tātou ia inga whaasoifua mālolo ina ma tātou komiti ona saustanga te tonu with a positive COVID test ma ole malu le nā tātou puipuinga ia o loo iai nei tonu tātou wafu whaamamalo ma tātou malai ma lele whaamamalo o le anga ia tu tau sanga fau whaafonga mai le tunu o lea o le tātou malanga mua mai e au kilani o le aso luas fulua Januari ia o le malanga le na le ufuafua e au ina uma mai a tātou whanau seila e pefo ma whailo atu lua se lau iwa sifulua na o loo tatoi nei lunga waa ia e fuafua uma mai a tātou ali seila po ali waa i le malanga leo le aso luas fulua Januari mai ia ia tātou lunga maulunga o le komiti ia ua masalo po o kai uma mai tātou tangata lai New Zealand ia afua mai leo sifulua mo le lei ava se fulua mo waa kalo o ngau mai e ofo fo i komiti pe afe o koea ngisi ia ai e fua foi lai pa se ia nau mai ia olana ia vano i tono vane ia ai ia disco nga mele ua dia mai ia e longo atu afe mai ia ua le maungi ma ku pasis po o le fio vo isa mo nei tai me ana le fa fongo mai le tono ia o ia vo le manatu ia ua lava fo ia vanoa sa tu ua vanoa i tono tanto a la fa solo mai na tanto fa na usela e on toi fa auto le tanto komiti sto lalo il malo ele anga ia tu isi masina o toi o kwata mo o februari mati ma perila mo le tau so fo ia ona im tau pu ia e fia fa ilo atu ai toi tasia talo stemi sa no ia so e koe te talo atu lava i o tātou a inga i whafo. Whamole mole te talo atu komiti. Ai maisia i le tuu mai na o matua tausi. E o mai waa nei. O ia inga o iai o tātou komiti. E le kakau o ngasau se to ina tu lou lava e whaafonga mai le tunu. Po o se matua tausi lo matua. Sau na o ia. Awai e fai foi si ofo le matou komiti, fai foi si ofo matou nei le tua inga mele wa mata na ali mai. Ia i le tu mai na o latou lunga va. Ai si le fia le lei i latou. E se fulu fa aso. E fa no foi se ai to ina polo matua i nei sa mo. Ia mai o ia inga foi na le ua mo ko kilo i komiti lumana. Ia mo le kau fai mati awai e le mafai ngatu o no ia le sua tu le le mafai ko o inga ka ko timo li mai kai fo mai tau soifua le so ni tau na avi mtotos la fai le sia ka li po sia fine sa mo li mai o le mafai ngata na o le fia ngai nei matato ia nga mai ale nga singe ko inga mo singe lo matua ia fsi dia ko le si o fa na usa ia es ful fa so ia fa ngo fo sia e ia mana o ngai mo mia o le si o le fai nga tu ile fale ui tu lang fa pena fai ka kele ia o nga ka fai le o le usa ma le manai a tau si soi fu ma limite mai tai fo ma e fai le nga gwen sa tau na fai fa na wa a se ko inga ma se lo tu wa amatu fa mata upu ile fa fo mai le tu no ia ona ma volunga ia ma tau komiti e tātou te ngā lue fe o ia e na ia whai ngō fia e ngā lue ngā lo whea ngai nei ma le au whai ngā lue ngā lo tau mwhai ia o sa mā tala lana salo e tala tuila mano i le aing whasara lau ia mō ni whisili e fia whawhisili ai ia ona a whanga yo i le o tātou ngā lue ngā mōri nei yaso whawhitai Amor lava le whangai Fono ia me se fosu yo tani ka sile tsope fai la mona tsoe fa maninga mai ka tu langa fo le wa fa fonga la tsu le we ta to tsu langa fo yo o langa le mata sama la moni mane la no mo fa mo ia le lei fa aftai o tatou la sanga ia o stepu ia o tatou puipuinga o levels of alerts ia o ka ko fama ia o le lana mea mata ia o le kaimi vo ile le o lai ka penga ma sa ni uni tanto
Peila on tau whai atu. O lea ua kako i tonu le lanu sama. Ia ona o tūlanga i tātou cases o lea ngā iai. Iai fo ilale situ o lalo o tātou committee. Ona o lea tau no umai tātou waa nei. Tolu se lau mon tupu. Tolu se lau msaro o fa se lau. Pa se ia fa no fo se. Fa to a uma po le solus futo. Pa se uma ia fa no fo se mai fa ta u tātou committee puinga pe on tau foi atu ia se tala. Lua vaenga sa no fo ilausa. O le puinga ma tong fitinga. Ia o le vo ilai ma losia tintilo tātou committee puinga. Sala po le so lanta tu fa o le masina. Ia ua mo ila to ia na amata ila sfalile fa na fo sea. Amata ila so fa na fo sea na nafi. Ko amaka fo ngira fia fa na fo sea o le fa se lau tangata. Ia ai manatu e este ni ese tu ala lo committee. Ia mo nisi vaenga to sila in kabineta. Ile so ia e kulanga o le fitu na inga o latu finangalo i tatu wa lo iai. Ia ona lomo fo ile o le pa i o le tunu fa fo mai. Ia ini suinga e ona mfai on fantino. Ile tatu wa nga iantu ile Krismasi ma e tau sung fo. So no ko fa file tu sai o le tata we to taxi. A lo ba ia pe fisika ni si o ai ngol o mau ni si le tulanga fo no femlanga i. Mfai na fa pupula po la so so ani ma lo tulanga le. Ona ola foi popo e ai ngai me se o fa na o le tulanga i. Ile uma o so fa tulanga i le tau e na ma wa o ni si o le na o e ta fa. Ia po la foi se fo tuanga ia nga to wa sa o le. O le tele ina tula fo e mai nei ma to tau si i femlanga ina ia ma tele inga luenga nei tama tfenga luenga so fumano lo ina famu no ia fa fitai ia e o mai ele so o lo tu mai anta o malo New Zealand e to extender la ko visa ia wa ana le so soninga New Zealand o lo ngoinga o stay o marto tele mas fa fitai na le malo New Zealand ia fa pe fo ina isi malo o lo so soni mai langa wa afia uma la langi tulanga nei ia mar fainga tar fio i va lele ia o le nganga na lenga mo pele ba no foi ia ila to o le fautu anga le abatu ia a ta pena a fo a fai siksengi lo mo ku por ko inga in New Zealand po Australia o la mako kualalo mali lie whanau no folo mo kuamal ko inga e le leile o le nofo ina o ngai ko ke nai to te lei o tau ma nai e ina a fai fo i wa fia malanga ke le mai ko inga malo matua inei o ma fai leo ngia e inga sau se ma mori mai ma sau ngofo umi e ingei se a fo i se a koso nga onga masinga po se me va pena koru masinga po le ovatu ia ko e fai la ia se si fai na ai o se mea e whaatangi mata tele ma ko vai leo mai ai sa wa le wheelchair e su e fo si ko so le wheelchair ingei le mele tau no mai ai o va inga fa mo loto le kilo pe ia ma to ile waf ile malai ma lele ia e fo e ala manatu ile fa pe ta to si matua na o ka ko e ma sani to si matua o ko ngona yo e fai me o fale fo io ka ma ko e ave ai a le tele o le tunu nei ia e ko si o tanto matua me foi la le fa ta u ile kulanga nga a fai e o la ma fai ngofol ko inga nge ka ia ia te tunu ngai le to ma mau ile to ma mau o nga mo le se vai la au ia o nga tala fo ila ia ma fai ngofir fe o mai man fe o yatu ia ai o le nganga le na a fa pe fai ngofo per ko inga malo matua ina New Zealand Australia e ka kalo akul komiki ma futa inga se uma ia nei kulanga fai ngata o ka ko iai e on fu mai fo idea a fai ngata wa le fai lava langa ia ka kum ko se fa o fa mai malo sin fi sa ai malia le o el tamapo o tinapo le alo e fasino il lo ku man ko sau o ma moli mai ngai ma e ngofo ngai se va il lo mo ko mo se o ma sin na fo ko ia le o sistema e fu ai e lei oe ke masangi e lei oe o le ai fe ngai tonu ma man ko inga malo mo ku pe a fai fa no fo isea
ia ai pe ia fai aku ele fai mo fo le ausa ma le me tama tai fo mai ko soi fo I menge awa le ke fai aku I menge wa ku puso ma o mai fo le baso ke ngi sa ye fo e ki nga fo ilang ka fai aku I le screening ai le mai nga ia ala me am fai aku pe afa pe o mai fai ko on mala le sa mo le wheelchair le fai ku lu o la me fai ia e tanga atu tatu committee apa aku ia le di fo mai nei ma le team inga ia fai so ni como fai sa como fai se si fa na gol ko inga malo tua ia or fa pulanga le o le menta pulea ame mole fio man malanga le ai mai man se la to ese mai o se talia man sila pe o mi te la to mi se o ye inga le ye fai mo malanga o mai o no ma sina talo le mai ale test le I ye ma ko na sa mo le malanga la to ye pa mo o tanta umai mai va ia mai New Zealand po fia la vai so mai e o New Zealand e requirements ai com ni mo com family no mata tu fai le blood test I mean the COVID test ia fai mana medical clearance ma ko le 72 hours ko luas ko fai e tudo mai te le tangata mala tu test fai la ma ko extra precaution mo tangata ia fai a moto e to leo mai po Spain po Filipina ma ko ka un mai lo wale mo ke lo uma we put it to the side room ai ko fai la ko swab on arrival so they test ia il pura so before eu ele quarantine se don't ala mo mai ala go test nga velo le quarantine yeah ko vela quarantine ko test wala on the 3rd to 5th day ia ka ia o nga mo ki lo le ke le community transmission pero no New Zealand por me fue New Zealand como la isolation pick up test e per me sai ka ko I ke si ro How about any declarations na ko mai olemia na no fai o tu I fa ho I se no na mo o e fai lo le la declaration wara o to no ta to fo declaration declare la lu mo fo mai le wa ko ngai lo fo ma ki mi o we o ya on me la le la fai a ma ka sa fo la du test e nga ka le test le fai le swab ala fai malo blood test the requirement for la ave ia mo era nga solo mai a mata te usa fo ia January o le wa te le te me ta pena la ia ia le manatu masalo po o wala ma fai u le nga luenga mo nei taimi nei tau sanga ia mai tau mai foi le tunu ia o le u faso solo tu le sfuta si masina o nga due tanto committee o fa aftai mo fa aftai ia ile tua fa aftai ia ile tua ilana ile lo mai o na lofa ia mai se o le lona lofa tu no lo ape pele ile tunu o lo tausia ile tunu e o mai le so o le voice tu langa ile tapisa o le whaafefi tangata o le whaamai le nei. Ia whaafetai le tua o loo malu pui pui a pēsi o tātou tunu. Ala tātou le tala noa i le tele o tunu o lalolangi o loo mawhatia. Whaapea fo inisi o tunu o le Pasifika o tātou pāanga o loo mawhatia le whaamai le nei. Ia whaafetai i le tua i lana pui pui mai. Ia ma le tausi mai ia Samoa o loo manuia ai. Le whaafetai lona lua whaafetai atu e mātou nei le su atu le ausa ma le komiti to tele e fia u mai ia CEO so le malo e fia u mai tātou pāanga o tātou donor partners e fia u mai le private sector e fia I fo I le ainga whasarala ia I le komiti le nei tau komiti o whaamala whaafose whaafetai tele le tunu I lo tau lango mai whaafetai fo inisi o loo amai ala tau le tūlanga whaafetai o le mea fo wa masani mātou nei le komiti ia sea whaafetai mai sisi
ai le ale faina le o le nganga tau e fa fonga mai le tu no e kele kula ngai le tau le pua malafu ai se fa kai mai stangata ya o masangi fo ya o mala usa male tatu committee ya ai mo se fo tai o malo le li palmia mangan kabineta o masangi le ai o le me o fa fitai ai o sa mako fa fitai e pe on to fa fonga mai sa mo ia so uma e tau foi tu se matala fa fitai lo tu tapoinga fa fitai i lo tu a papale fa fitai i lo tu fai te talo a sira mai ia o tu lo vo i sua fai la usa sa ma o alo i o le tu no o au to o na lo ngalo lu i le au mal po i le a e na ia mal pui pui le tatu tu no e na ia a fai le nga wenga e a wai le nga o ka pui pui nga o lo fa solo per ma i o tatu te ngata i frama e le o tau fia uma au nanga tatu ma lo lo fa nga yo i pe o mai le so a le asa ma lo si wa mai le tua il tatu committee e le fionga il ban bia le kabineta ma tai nei ai mai se ai le fo mai nei ma a limit mai tai fo mai tau so i fu o se tau langa le mo sa mo o se tau langa le mo le tua ina ia mul tau langa i se au nanga le au na nei o lo matou fe ngai pea ia e ia fo i taimi e te tele mai ai ia le tunu i sa matou tau fai atu e le atoa i ai liu o ba so se tau tai mat pala e po le a fo il poto e le atoa ia le ai i liu lo na ba ia ai o le nganga mawalunga i mea sa matou a vei matou e fa onga ia matou e fo i mai ina ia fai tau tua mo le tunu o le mawalunga le e o ia sa matou tau fai fa ta sia i mar musmusunga lilo le ngang pa ia e fa lo to tele i taimi fai dai ia a matou vai ona o matou malo losi le pe on fitala ia le fionga le tua mele a le tunu ue fa tai tele ia o le ua mautu atu se matou tapenanga i le nei vai tau ia e le tu ua pe le ngā ruenga e longo atu pea ia le fa fo mai le tunu al matou tatalo ia fa manuia le tua i tapo inga manuia le tua i le lo tau fai tatalo matou fa manuia atu foi ia i le alawatu i le whamantuina o le whanau mai o le li o Yesu Keriso o le Mesia na walo ia e rei vai ia i Isaia perfecta e rei vai ia i Mose rei vai ia perfecta a sao lato walo ia lea ua tātou mol mawina le whaalatanga ua uman sao nia le tua e ala ia Yesu Keriso a manuia kirismasi a manuia tele ia malolonga o le awhia ngai atu mo le tunu o le mātou te tala mo le muli a tala mai au a ao ia e fautua ina pea le te tafi mamao lima pea uma a e te ri tau sami se whale ainga le taulanga ia e whapena fo i whai o lau tari whonga ia e te su mai ma oe wa umana su i lo matua i whale le tau whaatau leo se mea ia e nei le taulanga ua e whaatau fo i pea e sau a su ia i le ia mana ia le fo ke wa ia ku ia i tari whonga le ainga whaasara lau ia e fa nga ye to mai o nai lo ma tu o lo oili fale ya fa manuia ta po inga Samoa nga le lei i fo nga o to o le nei va yaso ia ma tu fa mania ma lo ina le usa ma nei mal committee ele nga le lei mai o le tu so i fo mai manuia